Akyem. Asante Akyem sa. Ono na youth organizer say Yesu Kristo ye no wofadea. O man kwa man nkoda nyame ase. Na chairman akoda nyame ase ye kokobo no. Debi. Che Noah constituency chairman a ya bɔ ne minim pampe a enra ye se on ye che mema ne nkoda nyame ase bi. Bema Kofi Asante ni Akoma FM memo achen te say 87.9 Kuma. Baso nyame adom me ho ye pa. Na mpacho anope wo kon no eye. Nyame adom. Because me hu ye na makoma atu na mse Urade Yesu. E de ne politics aba bedu yi. Nyame adom. Keta branted wo ku ano no. Was say was it the entra adan. Yeah, me fa sa ekwanya we so na no pay machia etiefo nyina etie. Yeah. Ya me adom me nda ye to aba ne wie ye no. Na ke say me better baby nda me ha. Akoma FM 87.9 Kumasi. Anapano be 7 o'clock. Na that me sorry na me saw me data. Into me saw me data na me mad me say me we say me MP. Congratulations. It the one me who say a deputy secretary the abet was MP say kwesi adano. Yina yin kujano. Na onko na ase asore wo Asanka Pentecostal Church of Christ as ordered. And I say, hey, and you me more boy who na menko. It will be me name secretary na. He could do after 10:30. He question say, no krenga say I say jamu den dey ayi na ye dey hu ji mu na say ye sewie ne trans ne me church a me MP ne me MC ne as far as na o ni na. I say MP no di kan ja nto kwa na che so o sa na so eja akokora wo so utigu mu ye Urade aye. Sa nyame aye bi. Enti ye wie bibia so far start asore. So far start asore no akaba just 2-3 minutes. Na so for no up preaching na o preaching. Enti Akoma FM 87.9 Kumasi. Youth organizer Simon Ajimai. Nika no na top t-shirt na oba. Enti oba no ana me hu se oba me sunti minim se bia. Youth organizer asem na oba katire me. Enti mani na me hoso. Na ka se papa sarebra. Enti na me peja mu kakra bi no mo ame kon. Oh, adan. O say campaign be na wo ye ya oba na ase asore. Eti na ase asore no so na piko. Ana me busa say na wo ye MP and mama for pick up from say omo pe MP no wo be say bi. Papa na ya sem keto ho asore dem ho. De ye we di anu ani o. Ba na chese. Chese nya asore dem kran koku. Ani se no wa na Jesus bi tumi o. Urade Yesu hwe abrantie mu ade na wo ba so dem kra wasa de nika. Ai ena je se am ante se ba sa na je se mi nyame ho ka bia bia. Peja mi di edi no me awo mechi no ansana o ja me mu. Ana je se ana so fun se ade. Urade ena nya asem keto wa so dem o. Ade ye hwe anu ade o. Ana je se ama fo pata ya re so. Yes, I said to you. And you mean transfer them all. Also, me pay. And me pay, no, as I report to police. Na me bo take for a share, one more Facebook. One and I was sat at the idea here, and another frantoma. No, I never shot at the white. Not just say, just young no me until no, in some year in the bow minimum of Pampay. Radimau. You queer yakum chairman. Now, Brantin and him, sorry, I don't want to know someone. Share. Hey, share. Just your pattern, baby, a crowd. Aye. Now, she did be on the about. Sandy Cabra, you back once a friend, Major Gay. Yea, a Brantin, 40 years, Sanet. Me bo was it 1 year campaign. Nampacho chairman MP no na wonta na chiana opani de ten say MP no 17 good years
ana medinity me na me kofa me ye nipa miensa me kofa no be ye party chairman enum na the man no be di MP 3 times MP plus deputy minister for railway enti akoba se nipa miensa and the contest here 2 constituency chairman me ye election committee member enti me ye madwe se me hwese pepe ye eni asumdwe ebeba enti bi nkwa kwesi ho me nkwa ya ho me nkwa kofi ho ana kofa o how dia beto party no so isanse party ni nyina yi enti me pai bo ne se obi a obetumi awi ni bia no me constituency chairman metimi na ya adwuma na party metimi afa ntu efra enum ana o hye para se banko di MPT anko campaign dia ene ma anya campaign ti no ehu hia se meba na ase aso ne bi openi sana se na se na bi wo se wo de kwabna bo nanam ene wo gya ne konkonti ba atuma na kyesa wo di ekire ni openi anya no kure anya kwabna bo na ade ne koye na ono da picking the form MP be picking the form amofa be picking the form so one am go for bi na ba so ne openi taka me oska taka me so ye constituency chairman and ka beti apply and so beti apply pa engineer no kure na asida no kwa so obo baabi o obo baabi amofa baabi aye nya ye di asa sani ene wantimi ankobo mofa one watawo me say wo mo e ko pick a form wo mo ina esa ano di wantimi anko wantimi anko because me hwe wa say na won so wa say fe pa wonim ado ko Pentecost ana we are Methodist ni ndeta to be call apostle service because me hwe na wo sa just awurade Yesu akwa abrantie pa minya no fia na nka obehu ade ameye no na ho papa panimu anani afi akora wuye wo awurade aye na mibo dada nyina no wadi kan ka kiro se asoda ne memma ho ma mese bia na me pa to da bi na minya na minim ni se bra me contest MP no ai constituency chairman anna wonne woman organizer eko MCP enne ko ponto kwase omompene e ma me contest chairman no enti metisa no na me na de so me MP na yakwa Asante Boati ene o ka se chairman se di wa se menu nyam no mesime so ni nyam Asante ati south ana se papa mpa so mate na afi ade enti efi hono ana me hu se 87.9 o me hu ade mbone chese free die free wadi ti mata mo party office e free ni e free asisi me kwase nyina chese what town dada sa ne tie enti o me hu ade mbone o ne ti mu dada enti sesi ano asem no ma report ama police fo akwa no bra me yama je se mi twa na mo se me ma police fo aso ke no na mi enu ni sabi mi nipa mi bu ade pa na me fere ade pa so enti bra empanifo bebre ene asofo no ayire me sa no papa mi ntimi ntwinfa sabi ma sofo no so ana me empanifo so se chinchina efuturo na me mpanimfo no akasa akire me no mintie enti yetwa komo so akọ police station ho enti eba sa no na se bitie me mpanimfo ne asofo no asem na me hwednia na me ebeye enti ba pa nyame anim ni enra mom so me hwe atade wi yemfa wo ho pa o aza no kra county na yuto garage any town we because wo fa wo ho kra che MP na wa wini no hello obi oye MP na so me David chama yo premier ni de oskani o jaza wo no ubro nya atade fa na yi de tro so I see but another dey say ahoden wo ho e pa cho nyam na just abranti asemi menti ase because we MCE wo ho wo bo wo ho wa di okwan just wo bia wo ho bi
won ko an tan wa wase wo de chese ga me ma ho mra mese bi na we san se wo me ho adwen boni nti ho ye won ho na unya wo be hawo kwa de a wa ye no wa anya de me da wase anopai wa akwanya na wa che abusuafo nyina ma ye yo me se me da wase pa na wa che atie me ma we mu abam wa asa ho kwa so de ya asa afekwa na be campaign gidi kwa ama party no kwati everything eno ne da ase pa chama chenoa na mo ten kana busanfo say na course wa so dem mo Facebook page a you to organize am